Worship Legacy twari twagiteguye mu zukuri niko yabashe kugenda kubera yuko yari igizwe na parties zibiri kuri gisubizo y'Ibujumbura twari dufite live record y'indirimbo 8 kandi zose twabashe kuzikora nta nimwe yasigaye hanyuma kuri gisubizo y'Kigali yo yari ifite umwanya wo kuranya no guhimbaza nyine uko bari babiteguye ariko kandi nibutsa bari kwadukana yuko MTC nabo barahaciye yes MTC barabatumirwa n'ivyo bari bahari babonye ko bafashe umwanya wabo barakoze kandi bakoze neza nabo bakoze umwanya wo kwinjiza abantu niyo batangiye neza gore no wazifate ubwo twagezeyo gusa umuziki wo kufa kwinjira ngo guki abantu bose bagaguka nabo ngo bahaguruke ngo tubinginge icyo kintu cyaradutunguye kandi cyaratunejeje kubona ukuntu abantu batwitabiriye ntibase n'abaje kurorera ahubwo twese turahimbazanya Imana tunezerwa kuva dutangiye kugeza duhejeje ahubwo umwanya waje kuba mutoya twumvaga twosubira mu cyo nyinshi yego yakoje twakoresheje gahari no vuga no kuvuga gusa twakora twasengeye igikogwa ikindi turacamamaza nta bindi twakoze birenzo ngibyo biciye mu masengesho na publicité twakoze byatunye ntekereza ko abantu byatuje bitegura igikogwa cyane bagate turashaka kucara imbere ko mu bibazo za mbere cyo ni cyambere icya kabiri bakunze ibikogwa byagisuzo bamwe bari batuzi bagateka tubashikire tutange uburyo bwinshi kuko twabiharuraga hari abantu bakunda kuvuga ngo bararihisha amafaranga ngo bumve iby'Imana ahubwo twagiye tubisigura ko ntabwo ari ukurihisha ngo bumve ijambo ry'Imana ari intwererano cyangwa se gushikira umurimo kuko kira kibanza ngo barakibonye kishwa amafaranga menshi cyane ntibakigweza ku busa wonye ibyuma byari bihari sonorisation yari ihari iriya sonorisation yari ifite amafaranga menshi kabisa numva ari gutanga 50 ndategeza ko adahuye na twari twadepanshije ariko kugumutwaro w'igihugu cy'Imana abari abantu rebagiye barebye publicité twakoze barebye ko twage tubitegura bashobora kuba baragize umwete bakavugatereka tubashigikire tutanga amafaranga menshi Yes, shalom les amis, mumeze neza bien mudesa muze kwa kundi banifuza ko mwama mumeze ibintu sivyawe ndiko nse kwa kundi ngo kibanza ari kimwe ni Ndufacom TV online mwabibonye cyangwa mwavyumvise ijini rya MC Shalom nyita Mr. Dobozi cyangwa Mr. Voice byose biri hamwe ariko kandi tubagarutse mu gana kimeze neza kiragana kimeze fresh sana nisera ko muza gukunda udukukirana isegonda kuri namusirifise mutumire adasanzwe mutumire nizera ko mwese muza gukunda cyane yuko yaje ava mu baririnzi mukunda cyane ariko ntimubizi ko mubakunda ariko kandi mubizi ko ari yava ariko mukanya reka muvyumve umugenzi wanje Fafa Praise umumenyesha makuru ariko kandi murinzi akomeye cyane mukanya amfashe tumwakire ndamuhakaze nawe nyine ndabizi ko meze neza. Yes, shalom bakunzi ba Ndufacom TV. Chambere no basaba tutarinjira no mu bindi birebire mugire subscribe, s'abonner n'ibindi byose muza kumva mwokora ama partage y'ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwacu wandika ijambo Ndufacom TV. Rero turabaramukije dufite umutumire hano umunsi nkuko mubibona twahuye nasanze duhurira ahantu muri groupe tutadinanya ariko nkuko mwabibonye hamaze iminsi hari ibiteramo bitandukanye harimo igiteramo c'umugwi bita Gisubizo Ministry n'umugwi mukunda nawe namubonye muri ico giteramo ariko twahora tuvugana kuri WhatsApp tutazinanye ariko nkuko mwabibonye twari twagiye guhiga amakuru na MC Shalom ku bwa Ndufacom TV. Rero uyu munsi turi hano tugira ngo atubwire bimwe mu byo tumaze iminsi tubona abanza twidondore kwanza. Murakoze cyane abavandimwe bakora kuri Ndufacom kwa mwatwiyumvire mukabasha kudutumira kuno munsi wa none kandi twarabonye mu gitaramo ca Gisubizo twararyohewe cyane Imana yo mugisha cyane kutwiyumvira no kuza kubana natwe mu vyiza nkabiriya. Hanyuma amazina nitwa Apollinaire Buntu nkaba ndi umunyamuryango wa Gisubizo y'Ibujumbura. Nkaba mpagarariye departement yivuga butumwa n'amasengesho. Murakoze cyane. Kuba byumva ngira ngo bahora bibaza ko ari intuze ko ari umugwi uririmba gusa mu gurumvira imwe ama departement menshi cyane. Ego urimo ama departement menshi cyane nivyo
niko bimeze. rero turashaka benshi bagumye babona ikintu je naje nabonye gisirikira ngo worship legacy, icyo kintu nagumye ndakibona, none mwotubwira gato mu majambo make worship legacy. Worship Legacy ni igitaramo cyatangijwe na Gisubizo y'i Kigali. Nkuko mubizi Gisubizo yatangira i Kigali muri 2004, hanyuma igenda ibyara branch menshi harimo ndi ya Bujumbura. Kuri ubu Gisubizo ndatekereza ko iri mu migabane 5 y'isi. Hanyuma rero Worship Legacy ni igitaramo gitegurwa na Gisubizo y'i Kigali, bamaze gukora ndetse 3 mugabo iyi ya 4 bashatse ngo bayikore Bujumbura, donc twebwe ni Bujumbura ibaye ya mbere. Ego ni igitaramo mpimbaza-mana cyangwa kiba gikorwa na Gisubizo y'i Kigali. Bakunzi ba Ndufacom TV, umugwi Gisubizo urimwo novuga ko ufitaniye ubucuti, umugwi wa hani Bujumbura n'uw'i Kigali bifitaniye ubucuti. Rero ndazi mubazi mu ndirimbo nyinshi, harimo indirimbo dukunze kurikoresha hano mu mashengero iwacu, indirimbo bita amfitiye byinshi n'izindi nyinshi. Rero iki giteramo naco jewe ndazakugaruka hanyuma. Reka nkuko mubibona mugenzanje hano MC Shalom niwe novuga yakurikiranye amakuru, nubwo twari kumwe niwe yakurikiranye amakuru menshi, niwe yagumye akurikirana byinshi cyane, niwe no ku makamera niwe muntu mwagumye muri kumwe. Reka ndamusabe nini nawe ibijyanye na worship legacy niwe ngiye nk'umwanya ndazakugaruka hanyuma gatoya utaraje kure. Hari akantu waravuze ngo bifitanye ubucuti, si ubucuti gusa ahubwo n'abavyeyi bacu nibo batuzara. N'abavyeyi batwe turi branche yabo Gisubizo y'i Kigali, ego twe turi abana ba Gisubizo y'i Kigali. Ego niyo siège yagiye ibyara ama branche menshi harimo n'iya Bujumbura. Uvuze ubucuti ni nkaho Gisubizo y'i Bujumbura yigenga ni Kigali kigenga gusa tugahuzwa n'ikintu runaka. Muga n'abavyeyi bacu nibo bavyeyi bimwe mu banyu. Yego nibo batuzara. Ego nuko bimeze. Ndatahuwe kandi n'abadukurikirana nizeye ko bitahuye. Reka tuvuge cyane nibaza ko twaje muri evaluation ya worship legacy nkuko twahabaye, kandi nkuko mwatwakiriye mukaduha ubwisanzwe bw'amakuru yacu. Reka ndamuha kanya. Sawa. Merci beaucoup Fafa Praise, merci beaucoup Buntu kuba turi kumwe na cyane mu kino kiganiro neza ariko kiza kuba kimeze neza cyane yuko avuze yuko ari evaluation canke kwegeranya canke kuraba neza na neza ko ni giteramo worship legacy cyagenze. Yini worship legacy giteramo cyateguwe na Gisubizo Ministries. Worship legacy giteramo cyagutse cyane, twarabibonye ariko bivuga Fafa Praise ko cyazungurutse ku mbuga zitandukanye na cyane yuko bariko baratumira abantu benshi. Ndakwibutsa yuko kwinjira amafaranga 10,000 mu kibanza gisanzwe VIP ikibanza Cari itike y'ibihumbi 30, ariko kandi VVIP kuri bamwe bifuza guterera yari itike y'ibihumbi 50. Ndabeshe nuko nye. Asante sana. Icage kudutangaza rero tukiringa tutarinjira na byinshi nuko ikibanza ca 50,000 cyo kibanza Cari cuzuye kurusha ibindi bibanza byose. Hatari sana wazo rero yuko cyari giteramo gikomeye cyane ni worship legacy cyateguwe na Gisubizo Ministries muri rusanga, ariko kandi principalement Gisubizo y'Ibujumbura kubera ko mwari mufise n'ikorwa gikomeye cyane. Mutubwire twinjire gatoya muri worship legacy, mutubwire ukuntu mwari mwagiteguye nico mwabonye canke ico uko mwari muciteze ko ariko mwana kibonye cyane yuko bucamaze kurangira, ariko murabona umwimbo canke mwarabonye ukuntu vyagenze. Mbega uko mwari mwagiteguye niko mwagisanze canke mwakibonye mumaze kuba mu rujya mwanya mwagishikiriza abo mwari mwagiteguriye? Murakoze cyane. Worship Legacy ukuntu twari twagiteguye mu zukuri niko yabashe kugenda, kubera yuko yari igizwe na parties zibiri. Kuri Gisubizo y'Ibujumbura twari dufite live record y'indirimbo 8, kandi zose twabashe kuzikora nta nimwe yasigaye. Hanyuma kuri Gisubizo y'i Kigali yo yari ifite umwanya wo kuranya no guhimbaza nyine uko bari babiteguye. Ariko kandi nibutsa bari badukana yuko MTC nabo barahaciye. Yes, MTC barabatumirwa n'ivyo bari bahari, babonye ko bafashe umwanya wabo barakoze, kandi bakoze neza. Nabo bakoze umwanya wo kwinjiza abantu. Niyo batangiye neza. Niyo batanguye Modern Conquerors canke MTC niwo mugwi wari uhari winjije abantu, ariko kandi yaza ko nabo babikoze neza cyane. Babikoze neza
abantu baranezerewe kabisa. MTC yabikoze neza, haza gukurikira igisubizo y'Kigali nayo ifata undi mwanya wo guhimbaza Imana. Aho hari imbere ko twe tujya kuri stage igisubizo Bujumbura, hamaze gukurikiraho dukora indirimbo zigeze muri 5. Mu muvuga butumwa twaje gukora indirimbo 3 zari zisigaye, zari indirimbo 8. Yes, turi muri evaluation. Ndakwibutse yuko ni mutaravye isaha mwinje kuri stage gihe cy'isa 12:25 no mwinje kuri stage nka gisubizo ministries hani Bujumbura. Naje mura performing indirimbo zigera kuri 5 na cyane ko mwari muri iyo live record muri rujya mwanya. Ni kintu mwabonye caboroheye canke ukuntu ko mwari mwiteze ko abantu baza kubakira, mbega niko mwabonye babakira cyane ko public yari imbere yanyu? Okay, mu byukuri twari dufite ikibazo kimwe ko indirimbo nyinshi wenda abantu batazizi, ariko zaradutunguye ukuntu abantu bazimenye vuba byihuse. Burije gupresenta indirimbo abantu batazi, hari igihe bigorana ngo bazifate. Ubwo twagezeyo gusa umuziki wari kufa kwinjiramo guke, abantu bose bagaguka nabo ngo bahaguruke ngo tubinginge. Icyo kintu cyaradutunguye kandi cyaratunejeje ko ukuntu abantu batwitabiriye ntibase n'abaje kurorera, ahubwo twese turahimbazanya Imana, tunezerwa kuva dutangiye kugeza duhejeje. Ahubwo umwanya waje kuba mutoya, twumvaga twosubira mu cyo nyinshi. Yego. Hari abantu bagize commentaire aha canke hari yanashana bavuga yuko kuba umu MC yari umunyarwanda umenga ntivyagaragaye neza. Mwotanga insiguro kubera iki mwiyumviye gukoresha umu MC w'umunyarwanda? Cyane yuko jewe nka jewe nanje ubwanje byarantunguye ukuntu, kubera ko umenga ntivyumvikana neza mu gutwe avuze ngo abanyarwanda ngabo twazananye tuvuye Kigali ari mu mwanya wo kwakirana, ngo abo twazanye tuvuye Kigali kandi ari umu MC ari we yategezwe ko ariko yakira abandi. Kubera iki mwiyumviye gukoresha umu MC w'umunyarwanda nompa uyu murundi? Na cyane yuko twari mu kibanza, twari nibutsa bariko baradukurikana yuko hari muri Donations Conference Center mu Kabondo, ikibanza ciza cyane abategura ama evenement muze muhiture n'ahantu heza cyane, nawe urabizi. Yes, kubera iki mwahisemo gukoresha umu MC w'umunyarwanda? Mu byukuri twagerageje gukoresha umu MC wa hano i Burundi, twarabarondeye ntibabasha ko twitaba buri myanya. Mu nyuma tuza gufata umwanzuro wo gukoresha urawe Kigali, kandi Kigali no mu gisubizo. Umwe mu bayobozi bagisubiye Kigali. Urumva ko sumushitsi twatumiye, kuko we yarasanzwe afite kuza tumaze kubura abandi, twamwete ko haza watwemera ukazodufatira uyu mwanya, ukacuba mu MC ukafata icyo gikogwa. Niko byageze ko ku munota wa nyuma twarabuza abo twari twapropoje bose bari hano. Wenda ntitwovuga amazina, ariko barabarundi hafi ya bose ntibashaka kuronka umwanya. Rero urumva nta kuntu twari kubigenza, twikoze ku wacu dufite, kuko wahani Bujumbura twe twari dufite ibindi gikogwa ntiyari kuyobora. Rero muramaze kwinjira kuri stage, mura presence cyangwa murakoze izo ndirimbo zigera kuri 5 mu mwanya wanyu wa mbere. Tunibutse hajya umuvuga butumwa yari umutumwa yarinde. Umuvuga butumwa yari umukozi w'Imana uvuye mu Bwongereza, yitwaga Rutambwe Gedeon. Ubona yuko na bamwe mu ba legend cyangwa abinaribonye hano mu muziki w'u Burundi bari bahari mu cyo kibanza, ndavuga nka Apotre Apollinaire yarashitse muri cyo kibanza. Nike kintu vyabahaye? Ni ukwishima kuwe canke ni yihe shusho mwabibonye mwanshashana yuko yafasha kanya agashika muri cyo kibanza kubashigikira? Mu byukuri byaratunesheje cyane, twabitekeza ko ashobora kuboneka kubera ibikorwa byinshi bafite, mugabo ko yaraduhaye agaciro akadutekerezaho, akumva ko kutwitaba gisubizo, dore ko wari n'umunsi wa mbere twadutangira ibikorwa, byadukoze ku mutima, twaranezerewe. Kandi wabonye ko nawe igikorwa twakoze cyamuhimbaye, nakomeje kumwitegeza ko yari yicaye imbere, indirimbo zose twazimbyagaze. Uboneka ko yabiryoherewe cyane. Natwe n'ubwo mu mitima yacu yanezerewe kubona presence yo mukira kibanza, bigaragaza ko koko ari umubyeyi w'abantu bose, ari umubyeyi w'indirimbo mpimbazamana, kabone ko ari wanabitangiye ndatekereza muri kano karere ka Afrika, yabihaye agaciro, yaduhaye agaciro,
turamushimiye cyane kandi byatunejeje yego abantu benshi bari muri icyo kibanza navuze yuko itike wanashimazi za VVIP canke zabanye baterera VVIP 50,000 nizo tike ziboneka nk'izaguzwe cyane kurusha izindi kuko nivyo bibanza byari bisa n'ivyuzuye kurusha ibindi wanashima 1030 wanashima nico umenga cyari cyuzuye gose ariko kandi 1010 cyategeza kuba cyuzuye uravyumva nawe ariko kandi ikibanza 1050 cyari cyuzuye cyane niyihe strategy canke nubuhe buryo nakahe gakoryo mwakoresheje kugira ngo muronka abantu nkabarya mwari mufise nshashana muri miliya bibanza bya 50,000 nta gakoryo twakoresheje gahari novuga nuko gusa twakoze twasengeye igikogwa ikindi turacamamaza nta bindi twakoze birenzo ngibyo biciye mu masengesho na publicité twakoze byatumye ntekereza ko abantu byatumye bitegura igikogwa cyane bagate turashaka kwicara imbere turashaka mu bibanza za mbere cyo ni cyambere icya kabiri bakunze ibikorwa byagisuze bamwe bari batuzi bagateka tubashikire tutanga uburyo bwinshi kuko twabiharuraga hari abantu bakunda kuvuga ngo bararihisha amafaranga ngo bumve iby'Imana ahubwo twagiye tubisigura ko ntabwo ari ukurihisha ngo bumve ijambo ry'Imana ari intwererano cyangwa se gushikira umurimo kuko kiriya kibanza ngo barakibonye cyishyurwa amafaranga menshi ntibakigweza ku busa wonye ibyuma byari bihari sonorizasiyo yari ihari iriya sonorizasiyo yari ifite amafaranga menshi kabisa urumva ari gutanga 50 ndatekereza ko adahuye nayo twari twadepanshije ariko kugumutwaro w'igikorwa cy'Imana bari abantu rebagiye barebye publicité twakoze barebye ko twagiye tubitegura bashobora kuba baragize umwete bakavugatereka tubashigikire tutanga amafaranga menshi ndatekereza ko izo mpamvu zibizatumye bagura cyambere abifuza wenda kwicara imbere iya kabiri nabandi bavugatereka dushikire iki gikorwa kibandanye kuko babonye ukuntu tuko turabitegura bisa n'ibimeze neza kandi koko byari bimeze neza yego yes ni sonorisation canke wanashima na stage hari imbere ibijanye n'amatara n'ibindi byose byavuye muri even sound kwa Kevin ubona ko yari sound imeze neza cyane ikoso imeze fresh nubwo hari akari kaciyemwo novuga mu ntango kubera ko n'umwanya mwari gukoresha so mwabaye mugikoresha ndibutsa yuko ikorana cyari sanse gutangura igihe cy'isaha 9 z'umenga mu zuzu ariko siko vyagenze siko vyagiye kuba bigenda habaye gucirwa gatoya kubera ko hari akantu kari kabaye gatoya niki kintu ubona nka nubwo sinubwo nka isheka ariko niki kintu ubona cabagoye byatumye bitagenda kurya niki kintu ubona catumye bitagenda nkuko mwari mwabiteguye nshashane kubijanye n'umwanya n'ibindi niki kintu ubona cabagoye mu nteguro za worship legacy mwari kagugira twebwe ku bwacu nta cyatugoye ko twari twiteguye twahageze kare yabagisuze Kigali yabagisuze y'Ubujumbura twahageze kare ahubwo cabinet technique niyo yadutebejeho gatoya mbwa twebwe n'abantu bari baje mu gikorwa mwageze bataratanga ko mwasanze ari abantu benshi abantu baje kare twaje kare abasonoriza ni nkaho batinzeho bukeye nicyo cyonyine gusa ego uravuze uti sonorisation yatevye kantu gatoya anacacane yuko nibaza yuko habayemwo akahota kubivanye n'umwanya batanguriye ko kugira kuko sounding nk'igeneza yuko yari kuba yatanguye nka jeudi gutyo urumva reba batevye film vendredi gutyo bica bituma bigenda kujya ariko twagiye duhindura nka stage bari watse ntoya tubasaba ko bayihindura bari bageze kagufi cyane atumva ko bayiduza bituma rero bishaka guteba izo bintu ngaho rero muragiye munakoze indirimbo zitanu haracamwo ijambo ry'Imana ariko kandi muragaruka mu nyuma murapresent indirimbo zitatu nubwo ko zari nk'izanyuma ariko kandi ndibuka yuko habayemwo agace ko mwavuze muti hari indirimbo tutakoze neza muragaruka muracisha mwagace kugira ngo muyifate neza hari habaye ikibya ya ndirimbo urumva anabise bihenze bakora introduction yayo yerere yari yahabaye rero tubigarukamwo bakora ya introduction yayo gusa niko kumva yari live record ntabwo muziko ari kugenda kuri nari tari yayo urumva base bayishiramwo kugira ngo
komeka karagace ibintu bigende neza nako kaherere gusa kabisha ibintu vyagenze neza muri rusange kandi nibaza yuko vyanagaragaye ni yihe feedback canke ni nayahe majambo novuga ngo yaherekeje kijya gikorwa feedback inyuma ababakurikiranye bajya muri bajya bakunzi sinzi ko ari bagarutse bakabwira ati byari kugenda ko canke vyagenze uko bashima canke bagaya niye feedback yavuye mu bakunzi bari hajya kurujya mu munsi muri ko mwakira muri no minsi abakunzi bacu bari baje ntawagaye ndatekereza ko nawe uri umuhamya uri cyabona urica uvuga niba cyo wagaye abantu bose bari hariya mu byukuri barabishimye barabikunza bakatubwira ati se kwiki mutari bwateguye ibintu nk'ibi ngibi frame umva ibikorwa dusanzwe dutegura amavene muri eglise bikabikora by'iminsi 2-3 ariko hakiriya kwa toragikorana Bujumbura ndatekereza ko ni bwa mbere rero abantu babashi kugera muri kya kibanza bose twage turi amasitati yabo abandi baratwandikiye batutwara bikunze cyane ahubwo musuye mukitugarukanire vuba ni nkuko niyo makuru twage turonka kuruhande nyuma y'igikogwa ariko kandi ndashaka kumenya feedback kuva muri gisubizo y'Ikigali bababonye gute appreciation yabo gute bavuga ko feedback kuva Ikigali imeze gute kuva Kigali rero nabo bararyohewe kandi baratunguwe kuko twareka gukorana nabo kera kabisa twarabikorane tukaje iwabo cyangwa bakazino kuko ari igikorane cya gisubizo cyabaga buri mwaka tugarura hamwe gisubizo twese ntibizaheruka kuba rero uyu munsi batubonye baratunguwe kandi hari n'abayobozi bacu bari bazwi mu ndirimbo nka Badairo batakiri hano ntago bari bahari rero kubona abantu bahari batamenyereye bumvaga ko ibintu turi bikore bitaremereye cyane mugabo bamaze kuhagera zarabatunguye bate vraiment twatangaye twatekereza ko ibintu mwakoze mwari kubikora nuko ngo bose abo twabashe kuganira jewe batubwiye ati vraiment twakuye ingofero ego asante sana ndabitse yuko muri kumwe na Ndufacom TV online fyonda kuri subscribe fyonda ko kengerega ngo ntage notification nimwe kuri gushika turi kumwe na gisubizo ministries hani Bujumbura ariko kandi muri rusange unavyumva yuko ni gisubizo ministries igikogwa cagutse cyane tugaruka kandi tuko twevaliwa ikokwa giheruka kuba ni worship legacy ikokwa cyateguwe na gisubizo ministries kuvana Bujumbura ariko kandi kumwe na Kigali bari bafise novuga kugira ngo baryoshi ibirori ndakwibutsa yuko arakagirimbo kunda gutamba uhetsa amaboko karirimwe na gisubizo y'Ikigali kajya karimbo benshi mu rusengero ko aragatamba bagakunda gutamba bameze gutya nishobora kukagera ko ngo ukaririmbe udahetsa amaboko wese kumugongo wanje ndavyumva urakagera kagirimbo kajya karimbo bakageze ko nishobora kugira iyindi dance itari yuko ariko batugiryandaze ko muri benshi mukuna ugatamba mumeze gutya guhetse ku mugongo wanje Ese danse ariko Jeffrey Mahenshi maze kubona kagayembo tukageze ko duheka amaboko yego vrema ni nawe mbeshe David munambeshe uzanga muri commentaire mumbwire David kajya kari mu kuno gatamba muheka amaboko ndabwire yuko rero gisubizo ministries akaririmbye cyane kuva Kigali impamvu uheka nuko biba ku mugongo twese dukora yasembo kajya gasembore nicyo dukora urumva ntawe ushobora kugira ngo nguhetse ku mugongo urumva ntawe ushobora kuduza amaguru bucya bose tebana tunatia mikono ku mugongoni ibintu bigakomera cyane ibintu bikaza ku nguvu zirasanzwe hatari sana hatari fa hatari pilipili mazimva yuko biya bidasanzwe na gatoya ariko kandi unavyumva yuko gisubizo ministries bariko bikora neza cyane kada karirimbo ndakabatuye mwese abantu mukona ugatamba muhetsa amaboko tunipfuriza abantu mutaraheka Imana ibahegoheka mu izina rya Yesu asante sana tubandanye ikiganiro Apolineri kije gitaramo cyari gitaramo kimeze neza cyane cyuzuyemo navuga ngo ibikoresho bikomakomeye imitahe wavyagaragara yuko ari imitahe nyinshi cyane gukora muri Donatos Conference Center ikora kibanza kimeze neza nka kurya gukoresha sonorisation na stage byose byatava muri evening sound kwa Kevin novuga ngo binazimvye ukuntu ariko kandi bimeze neza imitahe yavuye muri gisubizo y'Ibujumbura canke
yavuye i Kigali canke baramwaronse interano zimeze gute kuri affiche sinibuka ko twarabonye nk'abari sponsors ariko sinibuka kuri affiche nta bari bariko imitahe yavuye ni Brarudi yabaterereye ni hehe imitahe yavuye kuko igikogwa cyo cyagutse kandi cyari kimeze neza muri rusangi cyagaragara yuko gisukuye ariko kandi ikintu cyose gisukurwa kubera ko akeza karigura ikintu cyose gisukurwa nikiba cyagisukuye nyene byagaragara yuko ari igikogwa kishaka kuba kirimo imitahe wanashima imitahe yavuye urakoze cyane nkuko wabonye nta sponsor bari kuri affiche koko niko nta bari bahari ariko umutahe wo gukora kira gitaramo wavuye muri Gisuzu y'Ibujumbura ifatikanye na Gisuzu ya Kigali nabo baradutwerereye kuko cyari cyacu twese nakwikora n'abavyeyi bacu izindi yavuye mu nshuti zacu zahani Bujumbura ndetse harimo n'abanyamuryango bacu bagiye baje hanze y'igihugu cy'u Burundi harimo n'abahoze ari abayobozi bacu abo bose bagiye badutwerera ariko nta bandi sponsor babasha kuduha amafaranga uretse uburyo bwacu bagisubiza y'Ibujumbura Kigali inshuti zacu zihani Bujumbura na bamwe mu banyamuryango n'abayobozi bamwe bagiye baje hanze bagiye badutwerera amafaranga nyine make ngo tubashe gukora kiriya gikogwa yes uno munsi ibikorwa byanyu byamaze kugaragara kandi bigaragara yuko muri abaririmbyi bameze neza canke abanyabikorwa kabisa bameze neza ukuntu gisubizo yubatse uno munsi hamwe hogira nk'umuntu canke umunyamitahe avuga ati reka nze ndakorana n'abantu baririmbyi ari gutegura ama evenement canke iki dushira hamwe imitahe canke nshiramwe imitahe bikagenda neza ariko tukakora ibikorwa kubera ko mwaratunyoteje hareze igihe kinini haraheze igihe kabisa wabivuze ko ari igikorwa canyu ca mbere mwaratunyoteje uno munsi ndabizi yuko benshi bashobora guca bamyora amaso canke bagashinga amatwi abanyamitahe bati haje bajye abantu kabisa tashaka gukorana ikintu uko gisubizo yubatse arashaka kuza umunyamitahe akavuga ati burya gisubizo tashaka gukorana uku canke kuriya akaza agashamwe imitahe mugakorana nka evenement canke gutyo muri izo mvo birashaka gukunda bivanye n'ukuntu gisubizo yubatse ndatekeza ko nta ngorane kubera yuko ari gikogwa cy'Imana ari vuga butumwa kuko randi ko dukora bisaba nyine umutahe tubonetse rero umutera nkunga akavuga ati muze dukora ibi twagura kuko byivuga butumwa yes twabzanga rwose ahubwo nimba hari azoze tuvugana kabisa ako naka message kuri mwebwe mwabanyamitahe mufise amashengera komakomeye cyangwa mutegura ibikorane bikomakomeye byende kumajo kuma stade bona yuko ari n'abanyabikorwa bakomeye cyane kabisa babikora neza ako ka message kabashikire Apollinaire ababwira ati twebwe turi ready gukorana namwe mu gihe muba mwumva yuko vyokunda yes uno munsi rero nizera yuko cyari kuga canyu ca mbere harabayeho live record uno munsi watuye ko mwakoze indimbo 8 kandi koko nizo mwakoze ikoga canyu ca mbere tucitege ryari kukibona ku mbuga no kuvuga ngo indirimbo ya mbere kwezi kwa gatandatu mwizo yasohotse tukurimwe ariko kwezi kwa gatandatu tukurimwe ariko kugene ya mbere ategeze kuzo kandi kaherere kahaba izo yasohotse ya mbere ahantu twabashaye kuzikura kwa ko igihe turimo sinka cyage twacuzaga amasede n'amabande cassette twaguki ubikoko byose bija kuri YouTube ndasaba abantu badukurikirana kuja kuri channel yacu Gisubizo ya Bujumbura yanse nyine Gisubizo Bujumbura bakore subscribe cyangwa sabone kugira ngo nitwayishiraho bazaba bambere kuyikurikirana naho niho zizogenda zishikizo nibo zikora umunani kandi badusanga murakoze cyane yes fa prezi tegura ndamuha microphone kuko ubu twamaze neza ko tuko turava muri worship legacy ariko tuja mu buzima gatoya bwa Gisubizo yahani Bujumbura na cyane twegera ku musozo kino kiganiro Gisubizo ibujumbura wavuze yuko Gisubizo muri rusange yatanguye 2004 meng ibujumbura yahashitse ryari 2010 2023 niho muduhaye show niho tuhaye show ariko dukora ibindi bikorana imyaka 13 imyaka 13 tubumva ariko tutababona amavyumva ko mwatunyoteje cyane ariko ubu twaje tuje nike cizere umuduha nk'abakunzi canke abariko badukurikirana nike cizere muduha kitwemeza canke kitwizeza yuko muje kubera ko turabiza abantu benshi baza muri entertainment canke muri gospel bakaza amakohare canke ama ministeri atandukanye bakaza katubwira yuko baje maze korana n'amatari bake ibiganiro byinshi bande batubwira ati turaje bakanakora kuntu
ku mbuga bakatsa umuriro ngo turaje ariko umwaka umugacamwo 2 3 4 nike cizere canke niki kintu mwotubwira cyo twizeza cyo tubwira yuko koko muje nkuko nabibabwiye nababwiye ko gisubizo Kigali iyi Osh Legacy maze gukora 3 en fait yari yakane yabo bagomba gukora Kigali baza kuyikorera i Bujumbura twebwe ibi ya mbere bivuze ngo nikogwa kiriho kizokomeza kibaho si cyatangiye umunsi ubu ko gitanguye tugiye kuzobandanye tubona muzogenda mukibona buri mwaka kigenda garuka buri mwaka ego niko bimeze ubona ko ariko gacari ciza cyane nizera yuko wewe wasivye nukwiye gusiba mu kizokurikira ntagasibe kabisa wewe utashitse muri kijya kibanza nukwiye gucikwa nikizigiye gukurikira urazimva yuko baje ku nguvu zirasanzwe nyuma y'indirimbo 8 mbega haducakurikira iki nyuma y'indirimbo 8 turakomeje ibikorwa byagisubiza nkuko bisanzwe byivuga butumwa no gusenga amarepetition dusanzwe dukora n'ibindi bikorwa bitandukanye by'iterambere turimo turategura muri no mwaka nyine ego nkuko ngo ubuzima burabandanyije no gutegura andi ma evenement nkaya zo mwaka uza kuko ibintu byose bisaba gutegurwa hakiri kare ego ubu rero fire ikigiye kuza igitanguye gutegurwa no munsi ari mu mwaka uza 2024 canke sinzi aho muri ko magitse ni 24 nyene aho ndumva ko zari umuriro Fafa please ashaka kugira ikibazo iki canke kiriya gishashane ku buzima bwa gisubizo ministries yazimva yuko batanguye 2010 ariko muje mwinjira mu bikorwa nibaza ko jewe nk'umusesanguzi ndangiza worship legacy muri make yagenze neza nubwo habayeho kutaba ku mwanya ariko kandi byama byashitse bivanye nuko kandi ciza nuko izo twagomba gukora zakozwe byose biza kuba byasigaye petetre niko twari no twaba kwaba kayishe ariko ntayishe yabaye kubera ko byateguwe byose byarahabaye n'umwanya twiyongeje twari twarabikora ko twagomba guza saa 3 zuzuye twari saa 3 na nusu ubwo twari twateguye cyane jewe rero nka MC Dobozi canke MC Voice canke MC Shalom nk'umusesanguzi muri gusangi igikogwa naragihaye amanota 7.5 ku 10 naragihaye amanota 7.5 ku 10 icambere muri make cyagiteguye neza wanashima n'amanota 8 murakwiriye cyari kimeze neza kubera ko bwa mbere mwarashoboye novuga kudandaza ikorwa canyu kugira ngo igihe kijye kibanza cuzure ni kibanza cyari kinini cyari kijye kibanza ngo cuzure kujya ku ncari cuzuye ntibyari byoroshe ari igikorwa cambere ariko umva mwaraducereje urumva kuzuza kijya kibanza ntibyari byoroshe mwanagerageje muramenya ukuntu muri budandaze kijya gikorwa canyu ilevre mushakuba mutashikiye aho mwari mwifuza na cece mu kukimenyekanisha ariko nizera yuko mwifashijwemwo n'abari babimenyesha nk'abamenyesha amakuru bamwe bimenyesha amakuru bimwe canke imbuga zindi zimwe nizera yuko vyagenze neza kandi mu byukuri vyagenze neza ico ni cambere icya kabiri mu byukuri guhitamo irya sound urabona naho uko umukiriya yoba yaje ameze kose ariko gacumuye ikintu kiri perfect sivyo niza yuko ubugerageje kumufata ubugerageje gukora ibintu vyiza sound guhitamo irya sound uko yoba yarabazimvye kose canke uko vyo byaragenze kose yari sound imeze neza cyane yari sound imeze neza tutitaye kuri canke turiya kuceka kugira gute gukora utuntu tumwe muri sound ico wavuze uti esheke nta habaye kubera ko byo twategura ibyo mwategura byose byarakunze kandi ku gihe cyabyo sivyo vyagenze neza ariko kandi je kandi nengene nabonye ariko kandi nuko wagasiguye turi hani Burundi twategeza kwakirwa no Murundi akatwakira hanyuma tukakira n'abari baje bavuye Kigali bona yuko sinuka yuko twari n'abari bavuye Bukavu bari bahari bien sûr rero akonako
nizera yuko gashaka gukosorwa ikindi gihe ariko kandi abe musibi Burundi namwe mukwiye kuza tukaza tukaba disponible vraiment ndabahamagare kuba disponible muravyumva jewe nibaza yuko n'abavuga ngo tuzaba twarondewe Murundi turamuburana ubako ntaho twageze abakozi Imana muri bize muri hehe nivume hatari sana ariko kandi muri rusange twamufashe ku munota wa nyuma n'umwe musi twamufashe ku munota wa nyuma ndibaza mu ndwi ya nyuma bwo barabonye afishe ku nzage zisohoka mu ndwi za nyuma niho hasohotse uvuga ubutumwa nani kubera ko abo twarinda inyishu zabo ku munota wa nyuma baraduhakanira uvuga ubutumwa mu MC twashatse nk'abangahe abarundi bamaze kuvuga ko batari disponible so gati kukura nta konti papa udufasha tukozo bandi Burundi ntangorane nuko vyagenze si uheruka uzokurikira tuzoba tu disponible muravyumvise n'abakozi Imana muze tu disponible vraiment mu bikorwa vy'Imana sivyo none fafa ushaka kufisa akabazo kamwe canke tubiri nje cyane yuko tukwa twegeze ngira ngo kumusoza kino kiganiro cyari kiganiro kimeze neza ni kiganiro kimeze neza gumisako nagomize kurushinge Yes bakunzi bacu byukuri je sinsubira ngo ni kwinjira mu madetail n'ukuri mwabikoze byose mwabihejeje kandi nkuko mwabivuze je sanza ataco kongera ko narahabaye muri rya concert nubwo ntahabaye umwanya wose naciye mpamagagwa n'ibindi bikorwa ariko hari ibindi bikorwa by'Imana kandi hari abandi baririmbyi bacu handi Burundi nabo bari bafise ico bita tao nayo nindi teme tuzokorera ko narayibonye kuri stat yawe hirya nayo nje niyo nayo nagiyemwo ariko turakorana turi babirona ko aho ntabaye mugenzanje yarabaye ona amakuru twari dukeneye yose ko twashoboye kuyaronka nibaza ko abakunzi bacu n'amakuru ya evaluation ya taoni nibaza ko tuzoyazana ngaha taoni together as one nabaririmbyi bahani Bujumbura hani mu Burundi bariko bariyunga ngo bakore naco tuzokizana niyindi sije tuzozana hano utaha barindiriye nayo ariko turaryohewe ku bwa gisubizo ministry hani Burundi niyo mu Rwanda hama turashuhiye iyo ijya album yo ndirimbo ya mbere igiye kujako abakunzi igisasu muri round ya kabiri ikivuga ngo iyo ntegereje izo wakoreye narenge ego ko muranyoteza di umwana bayobozi ari batanguriraho ko muranyoteza jewe vraiment cyane ariko nyene nizera ko vuba bagiye kuduhereza izo ndirimbo hama mwatubwira iby'aba MC mwatubwira iby'abakozi b'Imana ariko kimwe mu bintu nakuye hano byo ngiye ndashima kona muri iyi minsi turiko turabona ibintu vyiza turiko turana Abarundi n'Abanyarwanda bariko bariyunga ku kintu bijanye na worship cyo kintu nanje numva kindyohera cyane hari concert heruka kuba yakoranye harimwo Ben na Chance n'abandi bavuye Tanzania na muri Congo kuri life center narayibonye harakantu karyoheye cyane Ben na Chance amaze gushika hariya i Kigali mu Rwanda akavideo ari kumwe n'abaririmbyi aravuga ati mw'Abanyarwanda mutarashika i Bujumbura muzosenga Imana batware ndabasabira ngo muzenga Imana batware i Bujumbura kandi batware muri weekend Bujumbura ni heza muri weekend warabona ko baryohewe cyane baravuga ati ibihe byiza twagiranye n'Abarundi hama turabona ko hari n'indi concert iri kirategurwa na David zobirimwo Alexis dusabe muririmbyi wa kera cyane w'amateka dukunda cyane nayo izobirimo ibintu by'ubwiza mbe nejo kandi ego ni lo 16 na 25
bisaba kuha urumva ko hari ibintu biriko biratera biba byiza cyane kuri Zion Beach hakaba n'indi festival kirategwa nyene na Apollinaire urumva ko hari ibintu muri worship ndibaza ko hari abantu baguma mwavuze je nagumye ndabakurikirana kintu nguma nensista ko je ahanini nuko abantu bakwiye gutahura ko gospel ikeneye gushigikirwa mwavuze ibijanye n'imitahe mbe ese hajya wavuze ko vyatwaye amahera ngana gute amafaranga kugira irya stage urabona ko ari stage nini cyane yari menshi pe ku buryo zari nyinshi n'irya sare urabona isare vraiment nini cyane rero urumva bijya hari abantu abonye ngo igiteramahanaha ngo kandi kizorihishwa bagaca bavyumva cavuga ngo mbega ivy'Imana ngo bisigaye bigurishwa amafaranga ariko hari ikintu badatahura nko mwagerageje gusigura kugira bijya bitegurwa ry'amapodium abamuzicien ivyuma biba bikenewe amasare yo gukoreramwo umuntu basi bari karavuga nkuko na ugati niba ari gisubizo iteguye worship legacy abati mugira mukore gitiramo nk'ico sawa je vais m'en d'autres voilà na vyose mwe muzoze mukore mushaka muze gukora jewe sariraho stage ndimenya kizoshoboka uranyirira iryo sare ntari kuduzira sare kubusati kubire ko turi bande twagomba kwifura izuma barabideplace iyo bifa bikeneye igitoro n'ingene igitoro cyagoye nyine urabona yata n'abana ba technicien baba bakora biravyuma bamarwanya hariya bakoze amanywa nijoro kuwa gatanu ngira ngo batangiye gukora stage na sonorisation sayine z'ijoro sinzige bahereje sinabajije mugabo batangiye sayine ubwo ko baraye ku ijoro babikora zose ni ibintu uburyo rero ahubwo abakristo n'abantu bose bakwiye kumva ko iyo bazashoka ngo ibintu by'Imana tushonga amafaranga menshi kuko byo dukora byose byiza bisaba uburyo cyiza cyane kubera abisi badusumza agakora ibintu byiza cyane cyane kabisa bimeze neza byiza rimwe na rimwe birasaba uburyo birasaba amafaranga kugira mu buryo buboneka bugaragara birasaba franga ikintu kimwe Salomo ukiri aho ngaho ibintu by'Imana sinzi ko twabikengereye tukabiheza ishusho itariyo niba ari ibintu zakoze kuba byiza gusumba ibindi ni iby'Imana mugabo ugasanga mu by'Imana niko dufite ibikoresho biri hasi dufite insinga zacitse dufite piano zapfuye watanga umuziki wazumva ko urakomera mu matwi noneho ubwatsi abantu bati ira eglise cyangwa abarenzi babo mugabo baguriye ibikoresho byiza habe na mwana ko Ndufacom mwamamaza mwokora ibintu bitangaje mugabo ubushobozi ntibabashigikira hayarangiza bavuga ati yeme yarihisha amafaranga bakumva kuracuruza hari nk'umuntu mvuga ati bari muri business ngo bari muri business ko baracuruza mugabo bira bintu mwabonye byari hari nta kimwe badoya kubusa byose ko bingana twarabirishe kandi abakeneye amafaranga muzobaze Kevin mwumva amafaranga akodesera z'umuvyigo ni miliyoni nyinshi muzobaze nyiri sale ya Donati Sarahari mubaze nangahe yasonye bimusi ya 10 million exactly ko niko bimeze zamarundi yego sivyo uretse ashaka kugabanya cyawe ariko ni hafi aho ngaho ni hafi aho ngaho na mamiliyoni atari make Kigira rero ikoze ikintu tushaka ko kimera neza gira sound nziza nk'ijya ngo tuce tukibanira tukigire kibi abantu tuce tugaruka tuvuge ngo byari bimeze ukuntu kandi cyategeza kuba byiza cyane kurusha kuko rero dushaka ibintu byiza tugerageze ivyo bintu byiza rero mu kirundi wacu mugani wa keza karibu dushaka ibyiza tugomba gutanga uburyo bwacu tugakora ibintu byiza kuko urabona bugiye tugasoneza mbi hari uramunezero twagize ari kuko tutari kugeraho pore ko nyine ibintu produit twatanze ari mbi so hata dufate nk'urugero nka Janeta dufite groupe igakizima kuja kuyaza duhagaza aho ng'abantu bicaye urumva ko kera ari kibazo ko bafite ibintu bacatakara kugira ngo se kandi bagarukane muri mudu kubera ko twumva ko ivy'imwema ari impwema mugabo nibi dufite biradufasha kuduza ya mpwemo yacu rero habaye karetare kuri podium ibintu zapfuye hariya insinga zahiye petetre bagiye kuzisudira bagiye kugira gute urumva ko namesheke mugabo mwazanye ibintu byiza mwamwizeye security yazo mwamuzi kubikuba muri gukore
bizogenda neza. No munsi uri hejuru kuri no gerekeza iri hejuru kuri no kamera iri hejuru ya Ndufacom TV online. Nabibwe muri microphone. Ndafise ubwoba yuko kujya kuntu tutatwidoga abakirisu tutatwidoga twamenetse amatwi twagize gute tutatwidoga ndafise ubwoba yuko n'Imana ubwayo iri mu ijuru kwitabira kiridoga nayo nyene. Bizoshoboka ko yo biri kuridoga ntaho bimenye. Tuzoyibaza nitugera tuzoyibaza neza. Tuzotubwira ko twakoze ibintu by'imfagusa. Sawa shimye mu buryo rero shimye amafaranga kugira ngo tugashima dusafike bimeze neza ku Mana. Nageze ahantu muri eglise imwe umunsi umwe nari nagiye kuvuga ubutumwa none ngeze usanga bafite abarinzi beza vraiment n'ibikoresho hafi ya byose zari byiza mugabo bafite bafure zafuye amatiteye zose Yesu we nuvuga ngo ni ibibaze tuzari ndate abantu murenga 10 musengera ku zageze n'abayobozi nyine mwomagaho tugatanga amafaranga bose batanze miliyoni ugura bafu zizo bwe bafu nyinshi yose yari amabazi kandi bafite amafaranga neza ngo yavuye ubwo bari gutahura ko ikoci Imana gikeneye uburyo kandi ikeneye ibintu byiza ego ubisanzwe je kuri bino bintu ni bande twotumirira gukora ivyo bintu kurumva uyu munsi gospel iri hasi cyane ego kandi ibintu by'isi biriko biraduga cyane kandi gospel kandi tuzi ko ari ubutumwa bwiza none ubutumwa bwiza bushikare kuba hasi hari abana Imana yahezagiye ikabahezagiza uburyo ikabahezagiza ibifadika biri palpable mugabo tugume twidoga ngo gospel ntera imbere abategezwa kwiteza imbere ni bande ninde yojijurije kintu agomba kwiteza imbere ni twebwe ega natwe dufite uburyo Imana yabuduhaye muga kuburekura zaragoye je nibaza ko ari kutabitahura nibaza ko kutabitahura ariko mwe banyamakuru muzodufashe abantu bashigeraza tutigeza gushiramwo inguvu kandi abatabitahura nabo bagerageze babitahure bahagarara mu kwidoga kaja wumva umuntu kuri Facebook abonye concert kanaka afishe bashize ko kumva ngo kwinjira ni 10,000 yonyene murumva ni 10,000 ukaja wumva ngo ibintu by'Imana ngo bisigaye birishwa amafaranga byari gihe numva novuga mbwa kwera ari Facebook nyene ntushobora kugaragaza akababaro ufise babwira uti hagarikira aho nyene byose ndabikore bace mwe muzoze byonyene ataje jewe ngaha ndabikore byose hama bigende neza fafa je kintu ntekereza nimvira ko baya abantu bavyandika kuri yaribaza ko hari ubumenyi buke bafise exactement kubera ko twabivuzeho kenshi nta gikora cyo kidakeneye uburyo hano ku isi na bise twateze tuzanga twabishobora abo twobwira umukomvayere ngo turi mu mpembu ngo tugiye ngo ntabwo twarakusa ngo turi mu mwuga amahera none se niba gutumira ahantu udafite tike uzogerayo gute nibikunda ibi byuma byacu biba bidufasha kugeza aya makuru kure tudafite uburyo ntawe uzogera uzi ko urabizi ko bishyira kuri YouTube yanyu n'amahera tudafite mega turabivugira ngaha biherere ngaha voilà ubu tuko tukocha ko ishusho itameze neza urabyumva mugabo uwagize amahirwe yo kuronka kamera nziza cyane sale nziza iri klimatize imwe cyo kunywa n'icyo kurya ariko mukanya sivyo mwende bakombo yego twagomba kubikora twatujye twatungana yuko tutegereza kubikora tubishire mu bwenge tubishire muri mind tubisetinge neza mu mutwe twumva yuko tuza kuja mu buryo cyose kiza ari ciza kize kiza kwa mu buryo ego gomba kwa mu buryo kandi no kugira ngo Imana ikibone neza kugira ngo yamakenga mvise ashobore guhera nta kuntu hari uvuga ngo utuntu ducumbagira Imana urumva ntikunda ibimazi bicumbagira siko nyene uranyibukije mu Isirayeli iyo batangaga ibimazi hari batari bemerewe gutanga nk'ikimazi nk'inka yonze yari yemewe icumbagira ifite inenge ifite defo yose ntabwo yari yemewe
bagomba gutanga ibintu byiza Imana irakunda ibintu byiza nayo Imana irakunda ibintu byiza nayo Kunda ibintu byiza kunda ibintu byiza azohera ni matangura gushama amafaranga voilà turabyizeye ko abantu bazumvise kandi bazoyatanga ajya makinga gashafishe ndetse amakinga yo kujya ku rutaci doga twamenetse amatwi ngo ibintu byagenze uko canke kuriya mu kuntu nyene ukuntu twavyakiye bitari bimeze neza ndabise amakinga ko n'Imana iri mu ijuru habirikira nawe nyene ridoga okay ugomba kwidoga none se umuntu yayidoza uzo kwibaza ngo se niki yakoze kugira ngo ibyo bintu bigasubira kwidoga ntibere mu kwidoga ariko bije mu bikogwa ugomba kwidoga uvuga ati kwiha ikintu cyambabaje ubutanzo ukora iki ego ni nkico cyane je mfise ikibazo mfise ntimukize ko hashobora kuba ari haba dinpa abatabitahura ariko nibaza ko abafise amajwi ashika kure ndavuga bariko baranyumviza aba journaliste ko mukeneye ibi bintu kubigira ko amadeba ahubwo menshi kugira ngo abantu bavyumve hama di notre part hariho ababitahura ariko badashaka kurekura uburyo ndababwira ngo hariho n'ibindi dukora atari ivy'Imana nagiye mvuge ngo bitari ubutumwa bwiza rero numva abayafise ariko badashaka kuyarekura ngo akorera Imana nibatanga ubwo buryo bwabo ukorera Imana cyo kintu cyo ab'Imana yahaye bayarekure abatabitahura nabo burya buryo buke bafise aya makonseri babonaguma bagakritika ahubwo nibaze nimba ari 10,000 byari David yari ngaho yaravuze ati amatike kazo ari ku 100,000 n'andi ya 150,000 ariko aravuga notre part no kutoshobora kuhaba ari kafise uwo mutima wo guterera nawe w'ibihumbi 10 barayakira kubera bijya bikorwa ubu yabivuze na David yari yakivuze uburyo barihisha ni bukeya cyane gusumba ibyo integuro biba byakoze aho amafaranga twashizemo ashaka ko yaragarutse ntago mzize kumva deja avuye irasono yonyine gusa na sare biri ku mafaranga atari make ugacukurikiza zindi mu 8 zizokogwa na amafaranga tuzotanga muri audio afite amafaranga yayo na videography afite amafaranga yiwe tuzamuha urumva ko birashoboka uburyo twatanze budashaka kugaruka ari mugabo hari cyo badufashije kameme nimba twari gutanga 100% bakadufasha 50% umva ko babagize neza cyane ego voilà nta nyungu funguka nako bimeze kuko dufashe ku gaciro kuko deba ikomeye cyane azogire deba rafa pasa ahubwo aricyo tuvuga nanakubwira yuko kugira ngo isekira music tuvuga ibi byisi kugira ngo zamamare bigere kure no buryo bashize amadeba nkaya batanga gushiramo uburyo ego sibyo aho hambere hahise binjira ama spectacle barije amajana 5 igihumbi sibyo baduza ku 2,000 ibintu birakomera ngo amafaranga yaduze sibyo baduza ku 5,000 uhageza aho sho zabo nabo nyene zimwe bazinjiramo barishe 1 million ego bageze kure badusize uravyumva urishe 1 million ugasanga table y'abantu 5 ni igiteramo kimwe mu biteramo cyane wanashima sibyo ejo nayo mu kiganiro ku radio sibyo kwamagara umwe mu bari ko bateguye ico giteramo yatubwiye ati burya ko twateguye table 20 za 1 million hasigaye table zibiri kandi giteramo ni ku radio ahubwo zohava zirenga ahubwo bazokongera izindi bashaka kuzongera ndavyumva rero ivyo byose no muri sekira music habaye ibiganiro nk'ibi cyo cyuma nabwe nti ishobora kuba debandende kugira ngo abantu babitahure bavyumve foko dukoresha inguvu foko tubivuga tukabishimangira gose wanashima kugira ngo abantu hazagera igihe bavyumve sivyo kuko no muri sekira ndabwira yuko bariko bavyumva sivyo ubu niho abitwa ba DJ Pone n'abandi bariko bashiramwe imitahe yabo kugira ngo ibintu bigende neza rero aba pastori mukomakomeye amashengera komakomeye gutegura ama evenement abashoye gutegura ama evenement amashiramwe komakomeye za Braudi n'izindi abakora za Kwavi n'abandi nkuko ari mu dufite ama entreprise menshi ashaka ego barimo benshi mwakwiye rero gutegura barimo yes murabe mutegura ibiteramo bikomakomeye by'abaririmbyi sivyo
nuko n'abarindi batashaka gutetereza sibyo ndakubwira uhamagaye nka gisubizo nawe wabwiye uti teramika abantu ijoro ryose ndakubwiye ko ntawo kwicara warabibonye ko bishoboka sibyo ntawo kwicara ko tangura duhagaze ijoro reka dukera ko duhagaze turi gusimba turi gutamba turi kugirane turi guheka ya maboko nakubwira yes none hari gospel sivyo none kubera iki tudashaka gutahura ngo abanyamitahe muze mushimwe amafaranga ndabizi neza yuko abanyempano dufise hano adashaka gutetereza ni benshi cyane sivyo kandi ni benshi nashaka gutetereza ashaka gutanga umunezero abantu bakaryoherwa abantu bakawashipinga abantu bakapraisinga ibintu bikagenda neza n'ibintu birebire bafanyemera turangiza kino kiganiro sivyo turangiza ikiganiro ikimuzo gitegura umunsi wa respect kabisa hama huko murazi ko ndabibemere murazi ko ama debat twayakoze ariko ikintu tugiye gukorera ko cyane ni kino kintu hari twobyinjira ko twosanga tugize ikiganiro cy'amasaha 2 amasaha 3 twoca dutangura twoheza deja ariko nyene reka abadukurikirana tuzotegura nyene kizobana iki kintu kandi arafu prochaine ho kizoba gifise uburemerezi ntobabwira murabona ko twari tuje muri evaluation ya gisubizo ministry ariko tuje dusanga nyene hazimwo n'ibindi bintu batwihanganiye twava ariko nuko twagaragaje byari ku mitima yacu nizera ko hari n'abandi benshi biri ku mitima yabo abantu source y'ubwiza okay voilà cyane source y'ubwiza kabaye uburyo hama nizere ko umunsi umwe bazotuzanira umuntu wo muri gisubizo ministry y'ikigali nawe umunsi umwe ko nkunda gukurikirana ama interview y'ikigali ukuntu bakubwira cyane nakurikiranye Israel mbonye mu kiganiro ariko aravuga ati byukuri ahantu igeze gospel ya hano Kigali turabyishimira cyane bigeze aho natwe bitwishura umuziki wacu we ntukituvuna yo natwe nk'abarundi turakeneye natwe ko tuzogera aho hantu tugira ayo matemoignage avuga ati byukuri aho tugeze turabyishimiye bamba barenda ko mvugira gospel nkavugira byose nkunda kuvuga mu biganiro ati jewe ntawe mpagaze muba menyesha amakuru simpagarara rwose kuba ririmbye hose simpagara hose ndahari hama turangiza je ntibikunda je ntibikunda sirimbo ariko nzira yuko ari kubikora neza sawa hama ntumire n'abantu bakurikirana bagiye subscribe kuri channel ya Fafa Praise hariko indirimbo yitwa Sinicuza ntawa bucumvye yabwiyimye sinorangiza ntabatumiriye murankurikirana hano kuri Ndufacom TV reka turarindiriye nawe show nawe show yanje ndeka amafaranga abanza aboneke kwanza ndahise tuko turavuga nayo nibayatsanira ayo mafaranga kugira show tuyikore amashow aruzuye ariko turabuza amafaranga turayitegereje agomba kuyitegura yo asha cyane go reka duheze ndabinginge duheze hama dushimire umutumire wacu hama dushimire nabo mwasize hariya muri gisubizo muzo watubwirira ati barabashimiye cyane muri Ndufacom TV ego na gisubizo ministry zo wabwira uti barabakunze cyane murazi ko twabanye twaraganiye n'abatandukanye MC Shalom yarabaganirije n'umuyobozi wa gisubizo y'Kigali n'abandi batandukanye abaririmbyi uko babona ibikogwa rero turabashimiye cyane n'uyu munsi ko muri terre hariya anye nawe mwadusanze kuri terre yacu hano mu nyubako ya Ndufacom TV
murakoze cyane turabashimiye mwari kumwe na Fafa Praise mukaba kumwe na Apollinaire ubuntu mukaba kumwe kandi na jewe reka ndabivuga mfise microphone ndabashimiye cyane abantu mwese kari kumwe ariko kari kumwe na Fafa Praise ariko na Apollinaire Bonto ariko kandi mwari kumwe na MC Shalom shaka kunyita Mr. Do canke Mr. Voice kubera ko jewe hatari sana fire tubashimire mwabanye natwe mu kiganiro kimeze neza cyane so tubonane kindi gihe n'ivyanko nabivuze uriya inyuma kamera rero hari undi mutipa atavyorosha bamwita Larry Keys kuva mu Ndufacom TV mu Ndufacom company muri rusange tumushimire cyane yabikoze neza cyane atakajambo ufise kandi tusezera abari kwadukurikirana akajambo kandi norangiriza ko nuko Ndufacom TV rikirakora ibintu byinshi ngaho urabona ndi kumwe n'imisori ibiri kandi igeze barakamera neza imanza z'amamariage rero aye namwe umunsi n'abandi benshi igisubizo hari y'amasore n'inkumi rero muzoze tubafasha iyi misore mubona igeze yari kumwe kandi n'inkumi igeze karibu sana zana ama invitation zana amamanza yanyu ama anniversaire n'ayandi ibintu bigende neza mu Ndufacom akajambo kanyuma buntu akajambo kanyuma no babwira icyame no kubanza tukabashimira ko twabashimiye nukuri Imana ibamugisha mwishi turi kumwe na mugihe cyose muzodukenera natwe tuzobakenera muzotwita n'icyo twabasaba icyonge turashima Imana kubw'igikorwa twakoze cyitabire ku rugezo rwiza cyane rushimishije dushimiye n'abagize icyo bakora bose kugira ngo kira gikorwa kigende neza hari abatanze uburyo bwabo hari abanyamakuru badufashije kucambaza duhere kuri mwebwe radio Voix d'Espoir no repentance no even kwa bajonasi hariya badufashije Black FM baradufashije ni benshi sinibu kandi bageze abavandimwe n'ibindi binyamakuru byagiye bikogwa byandika abo bose babishizemo uruhare rwe ngo igikorwa kibashe kwamamara gusakara kugera ijwi rigera twe twari kubasha kugera ibyo binyamakuru byose turabishimiye abantu batanze uburyo bwabo kugira ngo kira kibe hari abatuye hano hari abari hanze ifite zagisuzo n'abagisuzo bahoramwe muri gisuzo Bujumbura harimo abayobozi bacu nabivuze ba Dairo bakazungu n'imiryango yabo bari turabashimiye cyane shime n'abagisubizo bibujumbura bitanze nukuri cyari ko gitoroshe kugitegura twarara amajoro ndibuka ko ama practice yarige twaje saa 5 z'ijoro turi muri ville bikatugura no gutaha ariko umwanya barawutanze batabumanye wo gusenga bamwe bafite ingora aba mama abandara aba papa abandara abasore bafite izimishingano barazireka kugikira gikogwa dushimira gisubizo y'Kigali nayo yavyitwayemo neza ku bayobozi babo President Muhemeri n'abandi bakorana bamaze iminsi myinshi baraye amajoro menshi ari Bujumbura barataye akazi barataye ingo zabo nuko turabashimiye abitavye igitaramo baguze amatike bakaza tukabana kuko narabivuze ubushize iyo bataza twari gutamba twirorera yari kuba ari nka eshek mugabo abantu bose baguze amatike bakaza kudushikira ura munsi turabashimiye so navuga byinshi ariko turabashimiye mwese Imana y'umugisha murakoze cyane ego nitwasubira kugukenera uzutwitabe bombe ndahari nimushake mukandi kanyangaruka asante sana mwavyumva yuko na byinshi dushaka kuba twoyaga ko bizoba bishobora kubaho tubashimira abantu mwese mubana mudukurikirana ukaba uri mu bihe byiza turi kumwe na mwebwe nka Ndufacom TV ukora kije mu Imana dusanga mu neza mwe n'amaneza ariko kandi ababaye ndabwira ko Imana risanze ko kandi sandefo dusotubona ni kinigete n'ivyaha we love you so much ciao ciao shalom